Sledeća godina bi se mogla pokazati veoma skupom za proizvođače automobila, a naročito u kontekstu u kojem prodaja električnih vozila stagnira od početka godine, iako je pažnja javnosti uglavnom usmerena na 2035. godinu i najavljeni kraj prodaje benzinskih i dizel automobila na tržištima Evropske unije, važna je još jedna godina, a ona vrlo brzo dolazi. U pitanju je 2025. godina koja bi se već mogla pokazati veoma skupom za proizvođače automobila u kojem prodaja električnih vozila stagnira od početka godine. Flota svih novih automobila pojedinačnih proizvođača moraće da bude na nivou navedenog proseka, ali mnogi proizvođači su daleko od toga jer prodaja električnih automobila u njihovoj gami koji smanjuju prosečnu emisiju CO2 stagnira. Ako se ne ostvare ovi ciljevi, slede visoke kazne. U slučaju prekoračenja limita svaki gram viška naplaćuje se 95 evra,